awenzeli futhi abantu wenzela uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli babusisiwe abalambile bomela ukulunga. Yabona umuntu ojole emakhoneni ayakabusisiwe abomela ukulunga. Uhambe casha nje akanayo lento ngaphakathi efuna ukulunga. Thina samkela uJesu sanikezwe into ngaphakathi thina efuna ukuthi sihlezi siphila silungile. Jesus. Amen. Ukhona bakho uhamba phela abantu ukuthi bayangibona yini? Hayi umamkela uJesu. Uma usumamkela uJesu uyatshala ngaphakathi enhlizweni yakho ukufuna ukulunga. Babusisiwe abalambele ukulunga. Abomela ukulunga. Hallelujah. Ufakile uJesu empilweni yakho ukuthi no ikhona makufuna ukulunga. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngiyakholwa ke ngisindisiwe. Hallelujah. Amen. Angenzela abantu. Hallelujah. Futhi ngiphatheka kabi ukukholwa kwami ungabi nezithelo. Jesus. Hallelujah. Emphakathini